Silav êvar baş hevan nû hêvîdarim hûn baş in îro dîsa niha em bernameyekê taybet çêdikin e bername me bi taybetî ji analîzan ji şîrovan pêkte mîvanê me Remezan Kerîm şîrovegerê siyasî ye li Başûrê Kurdistanê ye ka ew çawa li meselên Bakurê Kurdistanê dinêrin ev qaşo pêvajiyek nû dest pê kiriye li ser devê Devletbaxçelî Tayyip Erdoğan ket navê Özgür Özel ket navê siyasetmedarên me ên Kurd ên Bakurê Kurdistanê ketin navê Leyla Zana da xuyanî da ji Başûrê Kurdistanê gelekî deng hene ew deng hê nehatine bîstin ka em binêrin rewş çi ye ya tiştek ku em merak dikin bahsa azadiya Rezdar Öcalan dikin heqeten tiştekî wisa heye mafê hêviyê kengê dikare pêk were biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê ye kesê ku 25 sal emrê xwe li zîndanê derbas kir normal mafê wî yê derkeve derve dewleta Tirkiye vê biryara dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê kengê pêktîne wekî din li rojata navîn şer her ku diçe gur dibe İsraîlê êriş bir ser İranê êriş bir ser hin hedefên li Sûriyê ev şer berbê ku derê ve diçe encama vî şerê de yan jî di nava vî şerê de wê Kurd li ku derê cih bigirin ev hemî pirsin em di nav dane em hewl didin bersiva van pirsan bigerin dewleta İsraîlê Wezîrê Karê Derveyî İsraîlê doh daxuyaniyekî gelekî balkêş de bû bang li cîhanê dikir bi taybetî bang li netewek wî dikir hawar me vîdeoyekê taybet amade kiriye li ser vê doh eger hûn her nava vîdeoyê me temaşe bikin bang li netewek wî dike dibêje em dikin hawar em bang li we dikin Tayyip Erdoğan qirkere kujerê Kurdan e li Rojavayê Kurdistanê komkujî pêktîne êriş dike ser Kurdan hûn kengê Tayyip Erdoğan destûnî girê din derdixin pêşiya dadgehê navnetewî dadgeha Şeryallahê hûn kengê mafên netewiyê Kurdan as dikin dipirse İsraîl gelo çima tam di vê demê de ew İsraîla ku heta niha bêdeng weye çima tam di vê demê de dengê xwe bilind dike û dawdoza gelê Kurd tîne ziman. Remezan Kerîm niha amade ye em pêra van mijara nîqaş dikin. Remezan Kerîm merheba bixêratî. Gelek spas êvara we baş ji Tu çewanî Kurdistanê başî heta Avrupa em silav ji wara dişînin hêvîdarim hûn jî baş bin. gelek spas dîsa jî tu îro şiqî te kincên cudal xwe kiriye ev kincê te kincên netewî ne yan kincên nîv askerî ne bi tam mane ne daye Ewa erê ewa modelekî serok Apoyayê Birêz Öcalan e ew kincê wisa berdewam li ber xwe dikir hez ca min jî erê min jî ew kinca bo xwe dirû zanî ez min îro ewa dirû ew biraderê ku li Hewlêrê me dirû got tu jî dişibî Öcalan me got eşîretê me birûka ji mintikê Qerejdağ li Amedê ji he li Urfayê jî he eşîretê me birûka nêzîkî 350-400 sal berî wî ji Qerejdağa Urfayê jî li wê mintiqê hebûne ê me got serok Apo jî ji Urfayê bekî ême xizmê hevin lê serok apê me hemî ye serokê me hemî ye ewa yek gerçekten bi rastî heval bedran erê tu hazirî yanî tu qerarlî heger serok hat Amedê demekî nêz de tu hazirî ez tu bi hev re biçin hevpeyvînekî pêra çêkin ez pir kêfxweş dibim beriya niha di dema me TV de îmkanê min çêbû ez pêra bikim diyalogê yani weke hevpeyvî nebû weke hevpeyvî nebû lê belê îmkanê min çêbû bi rêya televizyonê ez pêra bikim diyalogê ku wî jî di ser bernama min de xîtabê civaka Kurd û Kurdistanê kir ji bo min cihê kêfxweşî ye elbet di demên pêş me de eger azad be were Amedê yek ji kesên ku pêşî biçe pêra reportaj pêk bîne şert û şûrtên 25 salên zîndanî rewşa Kurdistanê hemî bîranînê wê pir bi kêfxweşî lê gudarî dikim û ez ê vê yekê ne tenê bigînim raya giştiya Kurd ez ê wergerinim hemî zimanên biyanî û li cîhanê belav bikim pir bi kêfxweşî û weke berdevkê doza Kurd û Kurdistanê gelekî giring e û em ê bi hev re biçin tabî ki pir kêfxweş dibim heger na wê azad be
هەگەر نا Tu wê azad be heviyete çi ye? Heviyete çi ye? Tiştê ku te bîstiye agahiyên berdestê te heqeten dewleta Tirkiye çi vakitiye panîkê behsa azadiya wî dike? Gelo zextekî ciddî li ser dewleta Tirkiye heye ji bo azadiya wî? rastî rêzdar Bedran dere heger bizan bî berî vî sê meha carekedinê bi bîr bînin min dema behsa hegera pêvajoyekî nû kir te got ez bixwe jî li Ewropa me nêzîkin li hevala û di nava mesele dayî te got tu tiştek ku niha diyar nîne ne li teref Kurda da ne teref dewletê de hemû bêdengiyek e tê bîra te miştera got wê dest pêke yanî berî vî meha tabaxê bû ne li bîr te got tu Rast dengek e, nîne rast yanî e. te got tu dengekî biçûktirîn îşaret nîne me got tê bibînî mehek di dosisê yanî ew dema tiştek ne Hakikaten û ez vê derê te pîroz dikim. Tam spas sê meh berî bû wextê ku te got bi Rêzdar Öcalan re diyalog tê dest pê kirin, behsa azadiya wî tê kirin, te got azad jî dibe û ez jî şaşmam. Yani min got ya di nava tecîtekê ew qas girankirî de tam di vê demê de ku rayedarên dewleta Tirkiye behsa qirra Kurdan dikin li ser herêmê Parastinê medyayê bombardımanekî pir ecêb heye û êrişê Rojavayê Kurdistanê dikin çawa mümkün e tu behsa azadiya Öcalan dikî û hêdî tê hêdî bîre jî hem jî îro kesê herî û me bîra te nijadperest tê min pir bi bawer jî ev tişta got hinekî kamera nêzik bike min pir bi bawer jî ev tişta got tê bîra te yanî tabii min ki pir yanî bi ne te min gelek nego tiştê heger din jî min got gotiye seda sed dest pê dike berê kerem kir rast e gotina te derket ez te pîroz dikim heqeten gelek spas gotinê te piştî sê mehan derket pir baş e niha hêviya te çi ye yan jî agahiyê berdestê te çi ne yani azadiya Rêzdar Öcalan bi kîjan şertan ve girêdayî ye çi werin cî çi werin pêkanîn ew azad dibe fîzîkî heval bedran dewletê Türk em hinekî bi felsefîk îdeolojîk û bi real polîtîk biaxivin em îro zêde dirêj dewlet nakin em hinekî kim bigirin de berê 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 dewletê Türk xwe azad dike zanî di 25 salê divan 25 salê ku serok di zindanê de niha dibe 26 sal ne dema dibêjin azadiya fîzîkî ya seroka pû ewa felsefîk e zanî diba çima dibêjin fîzîkî ruhê seroka pû fikrî wî îdeolojiya wî azad e meriv heye bi milyonan kes li derve di zindanê de nîne lê zindanîkirî ye meriv heye di zindanê de lê azad e serok di zindanê de wekû fikir wekû ruh azad e fîzîkî hatiye girtin ewa yek du dewletê Türk destê xwe niha kelebcekirî ye dewletê Türk esinde serok azad nake xwe dixwaze azad bike serok rizgar nake xwe dixwaze rizgar bike balkêşe tabii yani heta niha ewa kesî negotiye bi şêweyê felsefîk heger tu kamera pêş nêzik bikî zanî bi şêweyê felsefîk îdeolojîk real polîtîk dewletê Türk bi xwe niha dewletê Türk bi xwe niha yanî di zindanê de rewşa ku dewletê Türk niha ketiyê de kaos e hatiye xetmandin û dewlet xirav dibe zaten endamên dewletê Kur jî vî dibêjin mesela Devlet Bahçeli îro doğu parînçek jî digot mesela heta çûbûn İlker Başbuğ jî pirs kirbûn min agadarim yanî li ragiyandin belav nebû yanî dewlet hatiye dorpêçkirin de bi azadkirin û rizgarkirina seroka pû dewletê Türk xwe azad dike mirov dikare wekû formûlekirin dewletê Türk bi girtina seroka pû wa zanbû xwe rizgar dike lê piştî 25 sala hate diyarkirin da ew qeyd û kelebcê kiribûne destê seroka pû esinde kiribû destê xwe da îro ewa bi diyar keft ji bo vê azadî û rizgariya seroka pû ya fîzîkî heman demê rizgarkirina dewletê Türk ji xiravbûn û perçebûnê ji xûnriştinê û ji kerasetên gelekî mezin ya dudiya me berê ji eva gotibû dîsa bêjim Erdogan
زانه کو ji koşka Serokkomar ji koşka Serokkomar Erdogan zane ji koşka Serokkomar ew naçe xanenîşîn nabe teqawît wê ji koşka Serokkomar biçe zindanê du rê hene yan li koşka xwe ne Serokkomar bimîne rêgeyê di sê rê ne rêya dudiya ku piştî rewşa xeraz bû bê malê da îstirahat bike ya sisiya jî ji koşk biçe zindanê yan jî divê welat bicî bêle çimkî ew tu problemek di nava 22 salê dawî da Partiya Dad û Geşepêdan dibêjin AK Parti yani ew tu problemek çareser nekir ya din jî pîvanên desthilatê çi ne pîvanên desthilatê dema paytext li destê tu de her du paytextên Tirka İstanbul Enqere ya Sisiya İzmir û sê paytextên Bakurê Kurdistan Amed Wan Dêrsim Mardin ji destî wî çû yani partiya wî hem li sê çar paytextên Bakurê Kurdistan yê herî giring hem jî yê Tirkiye yani Ankara Amed bes Ankara ket destê cêb Amed jî kete destê Dem Partî bo vê dewletê Tirk hem di bo faktorê navxwayî hem bo faktorê derva hewcedariya Serokapû ye ne Serokapû hewcedariya dewletê Tirk e ya din dewletê Tirk eşkere vî nabêje hinekî xwe giran dike tabî divê merî gelekî xemgîn nebe ji vî giliyê Baxçelî bi ew uslûbî wî işte divê işte ew şêwayê ew dibêje işte Ocalan bê Urgutê tesfiye bike xwe ew nabêje bijî Serokapû bijî gerîla yani ew heger wî bêje yî wî bikujin donê Aladîn Çakıcî wana xwe çûn serdanî kirin nikare wî bêje lê ku dewlet Baxçelî sembola nijadperestiya dewletê Tirk e dema dewlet Baxçelî got yek Ocalan dibin tecrîtê de di du pîwîst e azad bibe sisê ev mesele bi siyasî were çareserkirin da were parlamento yani doza gelê Kurd li çiyayên Kurdistanê were parlamento li parlamento divê ew were çareserkirin da bo vê ez dikarim bêjim dewlet Baxçelî ji sembola nijadperestî înkara Kurd hate ser qebûlkirina Kurdan tabî ev pêvajoya ku dest pê kiriye jî ji bo îronî ne yani ewana zêdetir ji bo hesabê xwe ji bo 2025-26 dikin û pazar berdewam e min îro du fîlm nihêrî serê sibê zû yek fîlma Gandhi yek jî fîlmê Mandela heta azad bû kirine hepsa malê heta hate koşkê Serokkomar jî şer berdewam bû navberî cemaetê Mandela û yê dewletê yani ev çalakiyê ku li Enqere pêk hat ew bombardimanê ku dewletê Tirk dike xwe dewletê Tirk berê de van bombardimana dike yani di pêvajoyên aştiyê de eva dibin yani li her du terefa de eva dibin ewa nayê wê manê da ku pêvajo rawestiye dikarî vî wekû manşet jî nîşan bidî pêvajoya aştiyê berdewam be û roj bi roj zêdetir dibe evê ku ez agadarim îro jî donê jî pêr jî hem trafîkên telefon hem hevdîtinên rasterast hem liv û tevgerên cidî li navberî Serokapû Serokkomar Erdogan dewlet û nûnerên gelê Kurd da berdewam in bo vê yani çalakiya li Enqerê bandor li pêvajoyê nake çalakiya li Enqerê ku hêza parastina gel da ser milê xwe da ez ku pêştir xwe ji gerîla bûm min perwerdê hêzê taybetî jî me dîtiye hêzê taybet evê ku ez dizanim yani hem ruhê gerîla zanim hem siyasetê zanim çalakiya li Enqerê yani min xwe li gel bi taybet pêştir jî niha jî min li gel merina hîç însanekî nînim ruhê însana pîroz e Xuda daye divê Xuda jî bistîne lê ew ê ez dibînim di çalakiya Enqerê da Kurda yan jî em bêjin HPG ew çalakiya ku hate kirin li dewletê Tirk ra gotin heger em bixwazin li paytext Ankara û li ciyê herî esas ciyê ku tu çek çêtkî pê Kurda qir dikî
او جی کوی داری او نه دزگاه خیرخوازی بو او نه مزگفت بو او نه جی زاروکا بو یعنی جیکو او جی بالافر خیرخواز درون لید هاتن چیکرین تعمیر کرن او او در بو جی کشتنا انسانا بو او یه بشتانین کرد yani yani di çarçova kanunên şer de mafê Kurdan heye wê derê bombe bikin ji ber ku Kurdan pir kişand ji ber dronên Tirkiye. yani او جی او بو براستی از هنه کی به او باخوم yani بوی او جی کی وسا بو که حوالا دما ام بیژن او چالکی که هزا پاراستنا گل کر بهم بفكره من پیام وان جبو حضور کا نکرانه پیام وان بو دولت ترک اوا بو پیام وان بو دولت ترک اوا بو من لپایتخت انقره و لجی تی هری اساس پارازتی من دکارم وی چالاکی بکم حز دکم جی حوال بدران او هر دو چالاکوان چالاکگر وانا دکار بو مینوبوسک 2 تن بمبه لی بار بکره 2 تن و او 15,000 کسی کورد ایشت کن وانا دکار بو قتلیامه که 1000 کسی بکه حساب بکه اگر او نا لانقره پایتخت چونه جیه کی هری پاراستی وی کاری دکن اگر لباجاره کی دن لإزمیر لستانبول بچونا ناوا جیه کی اسکری جیه کو زاروک yani پرورده نو دبینن دکارم من بفكره من PKK Na بخوازه Ramazan از وی yani بیجم mesela ببخشینه PKK بخوازه دوی خلاص کن PKK بخوازه در روزه که دکاره 10,000 کسی لترکیه بکشه به تایبت یزن اسکری 10,000 از برپسیارم لوی آخافتنی خود لی PKK وی نخوازه PKK دولت را گود بنه از دکارم وی بکن çünkü Ramazan edi Kurci gelek aciz bun çünkü revebrin devlete Türkiye her cara radbın da axfın dibêje me kokluwananî me qirrawananî yek ji wan nema em edî numra pilavê wan dizanin yani pir piçûk dixînin îja ji ber vê yekê bi vê çalakî peyamekî da devlete Tirkiye em hene li ser piyane em di dewra xwe ya herî bihêz dane me hêza navnetewî jî girtiye êdî çi fehm dikin bila fehm kin tişta tu dibêjî rast e mesela hêzên gerîla ê çû çalakî pêkanîn eger bixwestana راست mesela du gerîla wextê ketin avahiyê eger bixwestana dikaribûn plan bikin kamyonekî tijî bombe li pey راست xwe mesela ekîbekî duyem ji sê çar kesan pêk tê yan ji du kesên din pêk tê yani du ekîb dikevin hundir du ekîb jî ji derve kamyonekî tijî bombe ew her du gerîlayên pêşî rêve dikin dikevin avahiyê kamyona din jî tê bi kamyonê dikeve avahiyê ساده û ساده dikaribû hemî serû bime aynî tiştî dikarin li avahiyekê din li meclisê pêk bînin راست dikarin راست navenda askerî pêk bînin yani hêza Kurdan heye tamamê Tirkiye serûbin bikin mesela di nava askeriyê de دکارم بالافر وانی F-16 هلدن پیلوتکی بشینن لأوروبا تجنها لأوروبای تو دکاری فری پیلوتیه ببی یعنی پره بده آکادیمی وان هنه و گلک سیمپاتیزان هنه کردن پیلوتین والاتین آوروپا نه دکارم پیلوتکی بشینن لجیب F-16 سواری ببه انقره استانبول بمباردمان mesela Erdoğan da 81 il bu 81 il yani gerîla dikare li heştê û yek parêzgehê Tirkiye li yek roj de hemû ciyekî çalakî bikin. Ew ez ne propaganda ajitasyon dikim ha wekû he wisa dibêjim. Yani ev rastiyek e. Bi vê çalakiyê PKK nîşan da ku êdî bes bibêjin me dawîl PKK aniye. Xilas. Çünkü binêrin kek Ramazan li askeriya Tirkiye sedî bîst sedî sî ciwanên ku niha di nava askeriyê de ne ji ciwanên Kurdan pêk tê. Ji nesla îro pêk tê. Hemî 20 salî ne 25 30 salî ne ev gencên me ê Kurd ku di nava askeriya Tirkiye de ne hemî siyasî ne perwerdeyî ne hemî ji nava kevneşopiya siyasî ya PKK mezin bûne. Eger bixwazin eger mesele qatliam be eger mesele hêjmar be yani kuştina askeran weke hêjmar dikarin çawa ku te bas kir di rojekî de bi hezaran askere bidikuştin ama mesele wê demê dibe komkujî ev li derveyî prensîbê PKK ye
ڕاست ئەو yani ژنە naxwaze pêk bîne yani kîjan gencê Kurd nikare çalakî pêk bîne di nava eskerî de elbet dikare ama tiştek ku divê rêveberên dewleta Tirkiye fehm bikin ew e yani Kurd êdî ketine nava dilê Tirkiye mêjiyê Tirkiye dikarin hemî serûbin bikin sistem dikarin serûbin bikin tabii tiştek ku ez dibêjim mesela eskeriyê de ye ama di daireyên dewletê de sedî bîst hemî memûr Kurdin di daireyên Wezareta Karê Navxweyî, Wezareta Karê Derve de di îstixbaratê de Kurd tijîne yani Tirkiye nizane ku Kurd çiqas bihêzin hemî bûne siyasî yani li gorî wan Kurd wekê salên 1920 nexwendine nezanin ji meselê fehm nakin tik dikarin wan bixapînin yani dibê yek hebe ji wan re îzah bike ku arkadaş Kurd ne Kurdê berîne Kurd Kurdan di nava xwe de şoreş pêkaniye siyasî bûne ketine heta nava dilê we kerem kek Remezan ڕاستە هەوڵ بەدران دیپلۆماتێکی وڵاتێکی دەروای هێزێکی ناودەوڵەتی مەزن ji min re digot di rojhatê navîn de tu bi qelemê nikarî siyaset bikî divê hêza te hebe Kurd jî hêza wan hene ew dewletê re nîşan da tabî dewletê jî nehat ciyê gerî re bombardeman nekir çû xelkê sîvîl şehîd xist ew kesên ku navxweyî derva dema şermezariya çalakiya Enqerê dikin bi terorîstî bi nav dikin min ji dîsa ji dibêjim min li gel wê çalakiya min gel kuştina însanan înim dibê dema tu şermezar dikî dibê tu ew sîwdu kesên ku hatin şehîd xistin da li rojava xelkên sîvîl jin û zarok wana ji îro heval mazlûm abdî berî wî saetekî axivî bi eşkere got em ê virha bersiv bidin yani got em ê virha em ê bersiv bidin eger êriş devam bikin rast e tabii em ê virha bersiv bidin heger êriş berdewam bike cezbê eslê mesele bi fikra min ewa Rojev çêbû Devlet Bahçeli ew axaftina kir heger ku Erdogan hez dikin bizanî yani ez bawerim hûn zanin jî Erdogan yani Erdogan li Devlet Bahçeli bihêztir e Devlet Bahçeli li Erdogan bihêztir e yani yani em bêjin hêza Devlet Bahçeli ya dewletê sembolîk ew em bêjin dewleta nijadperest ew dewleta nijadperest yani ew dewleta nijadperest li ya Erdogan bihêztir e heger Erdogan ew daxuyaniya bida li seda yek jî yê Devlet Bahçeli nebû ku Devlet Bahçeli axivî ew giraniya xwe he niha Tirkiye nîqaş dike dost û dijmin yar û neyar aqil û şêt cin û em bêjin xande nexande bi hemû koyê giştî nîqaş dikin ev nîqaşa rojane min habar Türk Mamoste ez merak dikim ez heme gotina te tiştek bixwim navberê Başûrê Kurdistanê siyasetmedanên wê derê heqetin çawa dibînin meselê kêv yani kêfxweşin ku li rojekî de sê kanalê televîzyon gazî mikir mişwara jî şand min di nava 24 saeta de çûme kanal heşt çûme Kurdsat çûme Zom TV yek roj da sê kanal hemû kanalên televîzyon bi taybet hinek bawer bike ku niha rojeva hilbijartina de hilbijartin teze temam bûne hemû kanalên televîzyon nîqaş dikin yek di du hez dikin ev pêvajo pêşkeve lê tiştekî baldar he tiştekî balkêş he kes baweriya xwe bi dewletê Tirk nîne yani ev jî balkêş e heman dibê nabe çek dayînin heman dibê nabe wekû pêştir bibe dibê pir aqil hereket bikin bo wê bi taybetî pedekê ku niha bi PKK re di nava nakokiyan de ye ev 3-4 salin bi taybetî li dijî hev daxuyaniyên dijber didin PKK û PKK eger pêvajiyekî bi vî şeklî li Tirkiye dest pê bike ev hinekî destê pedekê jî bihêz nake yani ev nabe wesîleyek li hevhatinê jî di navbera PKK û pedekê de tu zanî problemê PKK partiyê yek jî problemê serokatiyê ne serokê PKK wekû serokê neteweyî rêber netewî rêberê netewî gelê Kurd tê nas kirin
سروکی پارتی دموکراتی کردستان جی وکو سروکی نتوی گلی کرد ناس پارتی دموکراتی کردستان لهر چاربشی کردستان تک هزه کی به منافسه خود زانت پکی او پارتین دن به منافسه خود نزان به طیبت دوایی که سروک مامجار وفات کرد او یکیتی به منافسه خود به اوی خود نزانه دا آستی خدا رقیب يعني رقیب وكي رقيب نزانه تبيش باکی رقیب بله پکی به هزه روجاوی کردستان دست پکی ده پارتی دموکراتی کردستان دخواست اولوی حکم بکه لی پکی حکم بکه لباکوری کردستان پارتی دموکراتی کردستان ل 1956 پارتی آوا کرن نها دنگیوان نینه پکی لباکوری کردستان به تمامی چه شاراوانی چه پارلمنت و چه سیاست حکم بکه لروجلاتی کردستان پکی پیجا که لأوروپا کینکی هست لروسیا هیزا خو هیا لکردستان باشور جی پکی خاک لدست خدا مخمرو شنگال جی کی استراتژیک لسیگوشا عراق و سوریا و ترکیه و خطا هلال شیعی ایران جی او دکه که هبونا پکی لشنگال یعنی پکی دست پکی زور بهیس کرد اف پیواجه آشتی که دست پیکر سرکفتی ببه پکی بهستر دبه و پشتی 25 سال سروک آپو جاره کدنی دردکوه سر سغا سیاسی ده سروک دمه هاته گرتون دا 20 سال بو سروکاتی دکر سروکی هری به حزب انسان جبوی خود شوتان اگر سروک درکوه آزادیه ده که دردکوه جی لپارلامنتو بکه و ریال پولیتیک روزانه دهان روزنامه‌وان ازو تجدشن بیراته نچه دهان روزنامه‌وان بچن گلوی لتلویزیون ها ولاتین دنیای کنسولین دنیای بین تیرا هفدیتن بکن تابی سترکاوی هری بلند ده یعنی من هیوی دارم که پکی پارتی ریک بکن در آزادی سروک پیواجوی آشتی خدمت پارتیش دکه چونکی منطقه هولیر دهو که شر را دوسته و دولت ترک شر نکه دنگکتی دولت ترک شر نکه یعنی آبوریا باشوری کردستان جی بهزده به آبوریا باشوری کردستان جی بهزده به بوی او ناکوکیا بردوام من دوی باوری دانینم من خود دوی باوری دانینم زوزو چارا سر به من دوی باوری دانینم زوزو چارا سر به من پیم و یعنی دمکی و بکشینه لی راسته یعنی لی راسته مثلا ام بیجن لتلویزیون کردستان 24 رودا و جی باست کن لی هری گرم کردسات کانال 8 تلویزیون یکتین اجتماعی کردستان و تلویزیون دن بگشتی باز دکن باکوری کردستان روجاوای کردستان به تایبت باکوری کردستان کوریا استراتژیک یا گلی کرده اگر باکوری کردستان چارەسەریە پرسا کورد پێش بکەوە لە باشووری کوردستان ژی دەستی کوردا بەهێز دەبە زانی هەواڵ بەدران ئەوە 2 ساڵە بێباوەریەکی مەزن لە ناوگەلی باشووری کوردستاندا چێبیە نەڕازیبوونێک ناڕەهەتیەکی جدی چێبیە لە مەسەلەی مەعاشدا لە مەسەلەی نەبوونی پارلامنتۆدا لە گەلێک ستاندارداندا یعنی نەڕازیەتیەکی جدی چێبیە بێهێویەک چێبیە بێمۆرالیەک هەیە بێمۆرالیەکە دەما باشووری کوردستان برز ئۆجاڵان سەرۆک و ئازاد بە چارەسەریە و مەسەلا کورد بگێژە ئاستێکی گەلێکی باش بجی ببە تابی دەستی باشووری کوردستان ji xurtir dibe ev qewarê herêma Kurdistan jî xurtir dibe niha ku Rojavayê Kurdistan he tabî başûrî Kurdistan pê bihêz dibe ku Bakurî Kurdistan jî çêbe dibine sê pêkhatên herêma Kurdistan bo vê gelê başûrî Kurdistan bi giştî zor bi cidî tamaşa dikin heta ez vî ji te re bêjim hineka li komenta kêmekî ez rexne jî kirim digot tu hinekî nerim daxivî nabe hemberî dewletê Türk merî nerim bax nabe bawerî bi dewletê Türk were kirin da dewletê Türk nir zû zû meselê Kurda çareser nake yani ewana corekî reşbîn tamaşayê meselê yani dewletê Türk dikin be ji bo Kurda bawerî wan bi Kurda he mesela dibêjin nabe wekû nod û ne gerîla sengerê xwe koskê xwe bi cî bêlin wê demê 700 heval şehîd ket
دبی نابه کرد همه چک تسلیم بک مثلا دموکرات کومالا 91 چکی خود دانین خاطن ور نه ور قامپاش گایل نه اونا بجین یعنی کردین باشوری کردستان دا آخر دا بکرتی حز دکن اف مثلا چرا سر ببه حز دکن اف مثلا چرا سر به لی دبیجن کو پیوست دولت جدی به و راستی جیتا را بیجم شر پککی و دولت ترک د خاک باشوری کردستان ده بشک ایرو مداخویانیه کی هفوینه کی برز مراد قارایلان فرماندار گشتی هزا پاراستنا گل دیت لگل ازگور پولیتیکا هوال جمال برز مراد قارایلان دبی کورایا آرتخ ایدا استراتیجیا مد و باکوری کردستان همه شر گریلا ببنه باکوری کردستان برز مراد قارایلان بخو فرماندار گشتی هزا پاراستنا گل ویتشتی دبیشه یعنی گلی باشوری بالافرین کشفی باوای کی گلی کی دشوار مام بو دیمن ekranı بله biri bibure ev nuçe Ciwana Cuma îro parvekir Ciwana Cuma uzanın tüm agahi dideme û bi me re kar dike ev Rojavayê Kurdistanê ne min ev dîmen anîn ji ber ku ev sê rojin bombardûmana dewleta Tirkiye ser Rojavayê Kurdistanê heye ji xwe General Mazlûm Abdî jî gotibû eger dewleta Tirkiye bi vî şeklî bidomîne em mecbûrin bersiv bidine ev dîmen ev Ciwana Cumayê hûn dibînin gotinê te tu ez hemer dîmenekê dijî parvekim paşê jî بله 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 paşê jî ev jî با dîmenên din گلی با گلی ما ببینه bila erê ev dîmenên din in Rojavayê Kurdistanê xistine vî halî bifikirin yani di van şertan de heqeten pêvajiyên aştiyê çawa mümkün in ama spor dibêje mümkün e normal e her du alî destê xwe bi hêz dikin yani hêza min heye ez dikarim bite û ev diceribînin bi vî şeklî kerem kemal راستی من اوین کردی می کو شهید کتیا رما خودی لوان به گور وان نور به شهید نامرن جبریندارا رانجی یمه شفا دخوازن یعنی لدرجه تاریخ لدرجه تاریخ نتوین سردست دولتین داگرکر بردوام کرد شهید خستنه اول بدرام من نجات پرست نینه من آخافتنه کی بکن بکی لسر مکوه راستی تارا بیجم من صدا ست يعني دوي باوري دانينم نتوين فارس و عرب و ترك بطيبت نتوى ترك ما كردا لقل خو يكسان دبينه و سردست دبينه واري ام ريفراندوم اكي بكن ازو تو شرط اكي گريدم با اردوغان بي لتركيا ريفراندوم بكن جا تركا را بيجم خو هفپیوین کرن کانال ترکا هفپیوین کرن حقی کرده ها دولت خو هوا دوی نه واره رفراندومک بکن او حقی کخ یه ترکا ها بیجن برا سعدا پینجی یه کرده ها با قبول نکن با رفراندوم بکن یعنی حقی وان ها وکو ملت که حقی وان ها زمان خو با شما حقی منیه تو هاتی سر خاک آمده حقی نا تو ناوی وی ولاتی کریه ترکیه من کرد دجیم شما به ناوی ترکیه زمان ترکیه به واری رفراندوم اکی بکن باور بکه واری رفراندوم اکی بکه بکی بس اسماعیل بیشکچی برز اسماعیل بیشکچی و چند کسی وکوی من پایکرک جی بویی دانی چند کسی وکوی برا سعدا ده دنگ جبو مافی کرد بدن سعدا نوت قبول نکن حالا تو تماشا بکل تلویزیون دولت ترک یعنی او چقاس کرد شهید دکبن نه بوان نه بای نه بارانه نه گرمه نه ساره خموان نه او کرده وکو بوی از تشتی ورد خازم بیجم پیواجو یک دست پی بیه بردوامه راست اونا دخوازم به ارزانی قوات کرده وار بگرن جبو خو بکار بین دکارن وی بکنه مانشه جی دولت دخوازه خرزگار بکه لی کرده فیل بکه حقی کرده نده وکو اوه تو بچی جیه که تشتکی وار بگری قیمتی وی ندی تابی کرجی وی فهم دکن مادم اون کتنه ناوا وی روشه مادم هم کشتیه کی دانه
لوانه همو بچنه بن آف مادم اون دترسن که کرد لگل امریکا اسرائیل اوانا ایرانش دترس نه کرد لروجاوای کردستانه کرد لروجاوای مامۆستا ڕەمەزان کردستان کەریم ez dixwazim basa êrişên Îranê bikim بله dixwazim از نه یا بل باز بی خلاص کم دولeta باز بی خلاص کم پروژه دولت ترک به طرف بجم دولت ترک جوی دترسه که کرد بچن ده فاکتور هنه فاکتورا یکم کرد بچن ده پروژه اسرائیل امریکا ده جی بگرن چاوا روجاوای کردستان باشوری کردستان چه بو و ساجی باکوری کردستان و هریمک چه به و امریکا تیدا سردست کرد فاکتورا نافخواییجی که اردوغان به شخصی واگری دایه دخوازه دستور بگوره بو جاره کدن حتی روژا بمره بچه ناف گوردا سر و کمار به و حز دکه که اک پارتیجی وکو پارچه یکمینه دو فاکتورن مادم تجوید ترسی پروبلم ته هنه یه مش پروبلم هنه ولا میتفاق اگر تو دخوازی ام پشتاته بگرن و دمه مرد به وکو میرو مرخواز مرد به وکو انسانه که واره پیشتا بیجه راسته دوی شر واره راوستانده من بیراتتی مشترا گود مگو حوال بدران اگر پیواجوی آشتی دست پی بکه مگو حوال بریز مراد قارایلان بریز جامیل بایگ و برنامه دنرن تگوت اری مگو تعلیل یعنی نرخاندنه یان آگاهی تگو آگاهی من هد دنرن بریز مراد قارایلان بریز جامیل بایگ کوان برنامه دبینن دولت ترک اگر ایلان جینکه دکاره به کانال وشارتی درون خود راوستینه تیاری خود راوستینه چالکی ها نک اگر ایلانیش نکه با چالکی خود راوستینه و دمه گیری لاجی چالکی ها راوستینه اگر بس نه ایلان کرنجی رسمی لی به شیوه که وشارتی با را گرن برا چالکی ها را گرن و دمه پیواجوی برای با بشه تو درون دشینی تو تیاره دشینی شهر چار راوسته یعنی پیواجوش بو که سر بکوه دوی چک وره راوستاندن لی از مسئله که دنجی بیجم حوال بدران اوی آخر باشی هم چند دقیقه باسا ایرشین ایرانی بکن امی وی بکنه براستی از وی آخر دناو یک دقیقه که دا بیجم من هیویدارم سروک و حرکت نه برانبر هف دولت ترک دخوازه سروک و حرکت بینه برانبر هف سروک وکو یاسر عرفات الفتی لی بکه پیکی کیش وکو حماس لی بکه او دخوازه لگل بریز مظلوم آبدی سروک رکفتن بکه اشتا گل او دمیر تاج داخوینیه کی ویداوی هبو بریز عمر اوجالان هنک جه حوال اوروپا اوانا دخوازن دم پارتی لدر دور سروک سانکی حرکت دو پارچانه پارچه یک آشتی خوازه پارچه یک شرخوازه دخوازه حرکت کرد پارچه بکه 2003 حرکت پیکی پارچه بودن زانن عثمان اوجالان نظامی دین تاشوان او یعنی دوی زور اگر بریز مراد قرایلان بریز جمیل با یک برنامه دنیران دوی پر دیقات بکن حرکت کرد لنافخوایی پارچه نبه دوی پر با عقلی تف بگرن پر به سیاست پولیتیک او یک یا دو دیاجی به فکر من تا بحثا پیده که کرد بحثا پارتی دموکرات کردستان مالا بارزانی به فکر من لگل واناجی ریک بکون لگل وان زمانی که تایبت ببینم باشه چه قاس که اونا دولت تر دوی ایچ جپسی گوچلندرلرم ملت کرد چه قاس که ایچ جپسی خون گوچلو بکه حقاس کی باشه فرمو او پرساخ خلاص تمام گلک سپاس جبو باکوری کردستان ترکیه مسئله نافخوایی کردا شخوا مراد قرایلان هفته بوری مجیدا باسا استراتژی که نتوی کر بانگلپده که و همی پارتین کردستانی که ورن اکادمیسیانین کردجی ام ریکفتنه که بدن دست بیکرن تیده استراتژی که کرد و کردستانی هبه و که پروژه پیشی نتوا کرد او تمام ما مست دو بشف نوچیک کت آژانس ناو نتوی و که دقیقه داوی اسرائیلی لهمبر ایرانی شهر داده سپیکرن گلو اف شهر دمبوریه یان او جورو پیوه هر شف امی ببینن که اسرائیل وسا هندک هندک بچوک ارشتی کسر هدفین که ایرانی جبو خود دیار کرنه ایران برسوه که چواوی بده çünkü İsrail hem erişe ser İran etke hem de erişen ser hedefin Suriye dike yani şu kadar dö cephe çekire. Rast.
حقیقت ئەوە di تاریخی دنیایدا di تاریخی مرۆڤاتیدا شەڕێکی بەڕێکەفتنە. تابی ez نمونەیەکی سەر خۆتا بینم وەکو ئەوە ez تۆ جینارێ هەف بنم هەڤڕا شەڕ بکن ez te ra bêjim heval bedran ez ê pencere te oda mêvana bişkînim bes tu wê derê nebe bira cam li te nekevin tu jî bêjî temam tu bêjî bez mala me şewtîne bes pencera min ewşka min bişkîne. Piştra tu dibêjî ez ê ji bêm kevirekî ewşka te bişkînim bi rêkeftin. Danışıklı dövüş. De danışıklı dövüş. Şerê Îranê İsraîlê taktikekî eskerî nû li dîroka mirovatiyê de şerrekî bi rêkeftin e. Allah Allah. Mesela tabii. Mesela min agadarım İmam-ı Homeyni yani Ali Hameneî raberê Komarê İslamî İran ji Amerîka ra gotibû heger ewna ciyê me atomî nukleerî bikin her felaketek çêbe em lê berpirsiyar bînin heta em belkî xwe jî tişta biteqînin. Du gotibûn heger li rafîner ciyê me neftê petrolê bixin wê demê em ê gewrê ew Hormuzê ew ê he ew deriyê Hormuzê yê em ê bigirin deriyê Hormuzê dibêjin ji 12 bo 20 milyon bermîl neft rojane diçe ew yek li yekê 4 gaza dunyayê li yekê 3 nefta dunyayê wira diçe. Dervayî wî ez agadarim Îranê Siûdî Erebistan gelek bi taybet Siûdî Erebistan agadar kiribû bi rêgey Amerîka ra gotibû heger li ciyê min ê neftê bixin rafînerê neft ey jî ciyê neftê lê Siûdî Erebistan dixin bi rêgey heştê şevî. Heger deriyê Hormuz bigire ew yek heger li hinek welatên Erebî hêzên mîlîşeyên Şîya welat li ciyê neftê yê welatên Sunna bixe ciyê neftê yê welatên Sunna bixe wê demê qeyranekî neft û gaz li dinyayê de li vê zivistanê çêdibe. Bo vê İsraîl li wan ciya nexist ew yek. Du li yekê mehê heta 26 nêzîkî mehekî İsraîl digot ha ez ê sivê lêxim em ê li sopayê pastaran bixin te berî wî ez bawerim behsa belgeyekî kir em bêjin Amerîka belgeyekî şer İsraîl eştene. Plan û projeyên İsraîlê yên êrişa ser Îranê hatin belavkirin çapemenî ev bi şîfrekir. Ewa bizanebûn bû İsraîlê bi xwe jî bi fikra min İsraîl bi xwe jî yani İsraîl bi xwe jî hes kir vî tiştî eşkere bike. Çimkî 150,000 mûşekên balîstîk fûzyên balîstîk yê Îranê li nav Hezbollah hene. Bira 150,000 nebe 50,000 be. 50,000 fûzyên balîstîk heger biçin li nav İsraîlê yek fûzyên balîstîk yê Îranê hene li Îranê bi 12 deqa dikarin biçine İsraîlê. İsraîl nikare pîşê li 50,000 fûzeyê balîstîk bigire. Hiç welatekî dinyayê sistemê bergirî çelik nikare pîşa wî bigire. Ew dema Îran dikare İsraîl bike gomê xûn. Binêre dema Îranê li İsraîl da yek Filistînî birîndar bû. Yani jiyana xwe ji dest. Donê ji dema İsraîl li Îranê da Îranê got du kesê me jiyana xwe ji dest dane. Heval bedran min şer dîtiye ne 140 balafir hinek behsa 100 dik. F-35 F-16 140 balafir bira 140 nebe 100 100 balafir herek du bombe du süd bombe tu bavê jî bez du kes jiyana xwe ji dest bide. Min hez dikim kes wefat neke. Yani wata li ciyê ku lê dane yani hazirtiya pêşwaxt agadarkirina pêşwaxt e. İsraîl İran di nava şerrekî dane lê astê wî şerî derbas nakir. Bi fikra min de futbolê da dibêjin atraman. Dema em çiyabûn carna me futbol dileyîst hevalekî me hebû serhat digo em atraman bikin. Yani carna dibêjin test atraman me hinekî vir da wê da xwe hazir dikir ew dikir piştra dest bi futbol dikir. Bi fikra min eva testek. Yani eva wekû futbolê dema tu diçî futbol dileyîzî destpêkê te dît tu nigê xwe vedikî ew dikî yani xwe germ dikî. Bi fikra min eva pêş şerrekî mezin atraman e. Ewa yek. Du rastî heger
ایران نه به اسرائیل ولاتن اروپا جی امریکا جی پشگیری اسرائیل نکن اسرائیل پیوستی خو به ایرانه ایران پیوستی خو به اسرائیل لیشته و ناشرم پروژه اسرائیل جبر رجلات ناوین هیا پشتی حماس غزة پشتی لبنان حزب الله اسرائیل و لسوریا جی هر بردوام لیدخه یه میلیشیاین شیعه لعراق تسویه بکه من ایرو لزوم تیوی جی گوت ایران دست خو لهنه تشتاده لإسرائیل بهستره چمکی در دور اسرائیل گرتیه لعراق هزه خونه پروکسی للبنان ها لفلسطین ها لسوریا ها ایران به هزه خون در دور اسرائیل همو گرتیه اسرائیل دخوازه وان هزا در دور خود تصفیه بکه د دیرو که دا سه سینور هنه سینور نتوی سینور استراتژیک سینور برجوانجا سینور نتوی والات تا اسرائیل سینور استراتژیک اسرائیل دبه لبنان ام بیژن فلسطین و سینور اود به سینور برجوانجا و سینور استراتژیک اسرائیل سینور خو پاراست جیه برجوانجا د چه استراتژیک اول چیه اسرائیل و میلیشیان عراق ضعیف بکه و هنکا تصفیه بکه من پیم وایه پشتی وی شر وان ایران دست بکه اسرائیل به تنه لهمبر ایران شر ناکه او امریکا به هوره اسرائیل نها بندوار اوایه هلبجارتن امریکا ببه که ده وسروتی امریکا اگر کوماریکان ببن ترامپ پر تونده لهمبری ایرانه اگر دموکرات ببن کمال خاریز ببه او دما دوید تو چون لگل وان رگ بکوی اسرائیل نها هیویا هلبجارتن امریکا لی از دکا مچا گوت پیواجوی آشتی بردوامه یعنی متج مهور آخوی ما گوت دولت دا ارگانکون کمالیست هنه جماعت فتولا گولین هنه جماعت ارباکان هنه یک جماعت کرده هنه نوسا 4 هزه ام بیجن 4 هزه نه او هر 4 هز ام بیجن نزیک بونه لرکفتن یعنی بتایبت یعنی دولت ترکیه همو پیکوا دبینه که اگر لگل کرده آشتی نکن ویجناو بچ یعنی اونا دخما مدانین دخما خودنا نه ایران جی اسرائیل نها گیشتی آستکی دا اگر لهمبر ایران شر نکه ویجناو بچ یعنی اسرائیل و ایران برانبر هف سکنه چونکی ایران لهزه کی خونه 200,000 لعراق آواکی هزه خو لیمن ها لسوریا ها لفلسطین ها للبنان ها اف هزا همو به هفره اگر روژک شرک دست پی بکه و اسرائیل ویران بکه بوی اف شرا دست پی دکه و پروژه امپراتوری یه اسرائیل جی ها یه ایران جی ها نها ترکیه جی دخوازه پیش بخه لیازویش تشتیشتر را بیجم هوار بدران مبری وی چند دقیقه گوت ایران لگل کرد باشور نها رکفتن کریه ناکوکی خود لگل کرد باشور کم کریه گلک لنافخوایی خدا مسئله شورش جینا امینی بو ایران یکم جاره پارزگره که کرد سنا دانی سروک ایران مسعود بجیشکیان گیاوی کرده با کردی داخله ایران لنافخوایی خدا جی هنه کی لبرانبر کردا باش بیا لگل باشوری کردستان ریکفته لروجاوی کردستان هگر تو بزان بی ایران قتل دجی حوالا لوی داری شرناک قد کنکوژیا پیک ناینه جارنا یعنی هنک تش دبه و لگل حوالین پیکی جی ایران پرو شهر وان پیجا که دمک راوستیه بسه جارا شهر وان چه بو ایران دوی ملی دا ج ترکا پر عاقلتره پر خورتره تزانین مدون او عبدالله آغار چتین ارگودار دکم من گلک در یعنی روزنامه وان سیاست مدار آنالیستان یه اوین که آنالیز دکن یه دولت تر گودار دکن اونا قاسی خطریا اسرائیل بس خطریا ایرانش دکن یعنی ترکیه و وی داویه اوه چند روزه که دبیجن امریکا اسرائیل پشتگیریا کرده دکن بس ایرانش دکن مثلا وی داویه اگر تو بزن بی ده ترته دا
TRT Türkiye Radyo Televizyonu زمان فارسی و بو وزارت در و ایران تدید داخویانی دا گو اونا او زمان فارسی آوا کرنه بو فتنه بو شیطانچی بو لیدانه حال بکی دوی پیروزبایی بکی دما زمان روسی لکردستان وکر روسیا پیروزبایی کرد بلم ایران نیت ترکیه زانه بو وی قاسی که ترکیه اسرائیل برانبر خو خطر دبینه دقاج ایران هم بری خو خطر دبینه لی به اشکره وی بحث نکرد راسته مامۆستا مازلوم عەبدی داخوایانیە ویە داوی هەیە دخوازم پاسێ دەقەونی بوارە پەر vê bikim ka çi dibêje paşê em şîrovên dawî bikin daxuyaniya wî ev e Leke ku vê dawîl Enqere'de hatî kirin da girê dide. Dewleta Tirk va êrişên xwe bi çaleke ku vê dawîl Enqere'de hatî kirin da girê dide. û dibêje kî iddia dike ku çalakvan ji axa Sûriyê derbasî Tirkiye bûne. Ez dikarim tekez bikim ku ne tu têkiliya hêzê me bi vê çalekê re heye û ne jî tu çalakvan ji axa Sûriyê derbasî Tirkiye bûne û ne jî dewleta Tirk dikare vê ispat bike. Ême di fermandariya giştî ya Hêza Sûriya Demokratîk de biryara me ew e ku em li ser axa Tirkê û Bakurî Kurdistanê da çaleke nakin. Saha me a xebata leşkerî tenê axa Sûriye. Gelek caran me daxuya kirin ku em dixwazin piskirêkê xwe bi tevayî aliyan ra di serî de ji dewleta Tirk birê diyalogê çareser bikin. Lêbelê ev êrîşana û dawamkirina wê ev hewdanê me ê ku ji bona diyalogê zararê dike û dike xeterê. Eger ev êrîş bir rengî devam bikin, bîsrar devam bikin, em jî wê mecbûr bibin ku asta xwe bersivdayînê ji berê xurtir bikin. Ez di dawê da ji gelê me re dibêjim bira guh nedin ev propagandayê reş evê ku va êrişana rewa dikin. Eva propagandayê dijminin. Gelê me bira tekuşîna xwe bilind bike, hewldana xwe, helwesta xwe ya civakî ya aştiyane li dijî va êrişana xurtir bidomîne. Dîsa ez ji bo gelê xwe tekez dikim ku em di Hêza Sûriya Demokratîk da ji bona ku va êrişana rawestînin û ji bona ku gelê xwe mamoste ev e بله من ev گودار daxuyaniya کردم dawî راسته ارزوی و داخویانی زانی چا دبینم هوال بدران هوال مظلوم عبدی صدا ست او هر دو چالگر ل اوانا ل روجاوای کردستان نشون او درو دراوه ew hemalatiyên Yani- Tirkiye ne ji Bakurê Ha, Kurdistanê ne بله بله به هیچ di dema xwe de di nava partiyên siyasî de jî cihê girtine eleqa wan bi Rojavayê Kurdistanê tune هر نه باورم نه هات نه گریلاتیش نکنه اونا اوین اوینه یعنی لوی داری پرورده خود ناو باجار دا دیتنه پیوندی بوینه بلم اوی من هوال مظلوم عبدی هست ام هف رمانه ام نولان اجمان هف را جی که هوال عگیت وانا حاضر که چالکی 15 طبقه کرن نولان نزیک منطقه خاکور که خنیره ام لوی داری به هف رمانه از و بریتان دهر سموانا ام هف رمانه از ناستکم هوال مظلوم عبدی چی آمه پیرا دگو هوال شاین انسانه که پر نرمه پر انسانه که بریزه لی دما مسئله هات سر مسئله شیره و شورشگره پر خورده انسانه که چاو نترسه هوال مظلوم عبدی دوی داخویانی خودش دولت ترک را گوت هگر اون بردوام بنم شرط است 300,000 اسکری خون هه هوال مظلوم عبدی 300,000 چکدار هنه هگر و تانک و توپ خوش هنه تیری هلیکوپتری خوش هنه دولت ترک بر راشکاوی آگادار دکه اوای من آگادارم امریکا به هیچ شیوهی که قبول نکه به هیچ شیوهی که اردوغان او بکه به هیچ شیوهی که قبول نکه ایدیش روزا بکه از وارد تشتکیش بیشم هوال مظلوم عبدی اون زانن امریکا پشگیری کردا دکه نه پشگیری اردوغان دکه او یک اون زانن امریکا پشگیری حرکت آزادی دکه امریکا ایدا ترکیه وکو متفق استراتژیک به سروکاتی اردوغان نزانه
اردوغان وکو جانباز لسر دو تشتا یاری دکه چوبو بریکس دا کازان گل پوتین اندام ناتو چا دکاره بچوی داره ناتو دستوره که خونه اشکره و وشارتی هه وقتی خو اولف پالمه لسوید جوی خطی درکت کشتن چه گیوارا دربازی وی خطی بو خواست لآلان ناتو دا شورش بکه کشتن یعنی زمان بری دا حتانی نها سینور هنه ادنان من درست جه حدود ناتو درکت کشتن تورگو توزال هنه که او کر سیاست کر سر بخواه اردوغان لگل روسیا بریکسه وی ملیش گل ناتوه دما جوین ناتو چید بن دیده تشتی وشارتی تینه نیقاش کر امریکا نها گمانه که جدی چه بیاد دوه اوه همو دوه دشه دوه دستی پوتین باوری بوی ناکن بوی باشه که رمضان از بوی دبیجم اره از آخر هگر پرسیاره که به هگر پرسیاره تای داوی هبه از دبیجم مالا تیاوا پنجی دقیقه تجی کریه تیرو تجی بو مگلک مجارین دا مشروع هوال بدران اگر تو دو دقیقاش بدیم دو از دخوازم سر باکوری کردستان دقیق دو سر ایرانش دقیق دو داویه دا باخلا همجاره کنی وگرنه باکوری کردستان اف پیواجه آشتی که بردوام دکه از دیساجی بانگوازی دکن برای اوه کانال اوه هم پشگیریا سرو کاپو بکن روشوی تندرستی جی باشنینه و عمریوی جی سرو کاپو دوی از ور تابوتی و ناخازم درکدم هم دوی سیاست بکن هگر هم آشتی لگل دولت ترک بکن قزن جامعه چیه اوانا ایریشی سر روژاوا دوی راوستینن لروژاوی کردستان همه هلبجارتنا بکن لوی داری پارلمنتو آواد به حکومت آواد به و سروکی روژاوا چید به روژاوای کردستان وکو حریم کردستان و وکو دولت کی چید به اگر ام آشتی بکن روژاوای کردستان داود به یا دن سروک اپور زندان درد که و حرکت دم پارتی پرخورد به و حرکت آزادیج ناو دولتی دا که آشتی لگل دولت ترک بکن حرکت آزادیجی دا ناو دولتی دا ستاتوی کی خونه هزه کی رزگاری خواز آواد به واردگره رسمی نه امریکا راسته دیویژن ترور و نظام اروپا لی اشکره یعنی راستی دا ترور نابینن لی که آشتی چی بود اواد به هزه کی آزادی خواست یعنی دوی منی دا هم قزنجی من زوره لی تابی دوی آگادار بن نها نابه هم گلکی خود دستوان و بردن لی 2025 26 یان ای سال داویا ساله دا دولت ترکیه به پیش اگر اون بزن بن اردوغان هات آنقره هوا لیمانی ملی گوندی قرول توپلانتیسی چی کرد دو نوا نه اردوغان نه باخچلی کس نگوید پیواژو راوستیا وانا جاوی را گفت جنگیز جندر حسن جمال در روزنامه‌وانن یه دولتینه یه دولت کورن حسن جمال کالکی ویجی تبلیس یعنی هی زمان عثمان یاد بخفتی جنگیز جندر گل ترگوت اوزال بو لگل دمیریل جی خفتیل باش دانشمانی وانا رابو داخویانیا بریز اوجالان یه دمیر تاجدان جنگیز جندر خان یعنی چه پیواژو بردوامه اوا ور بین سر مسئله ایرانه تزانی او روشی که نافبری اسرائیل ایرانه دا بردوام ده قزنج کردی می روجلات وی داوی کردی می روجلات گلکی تنگاف کربون هوانا نودو یک و چک دانی بون لقامپاج جیان آوان نیشت بون ایرانه دهات بومبردمان هولیری دکر هوال بدران از اشکره بیجم ناترسن ایرانه کی گلکی بهیس جبو ما کرده باشنینه ایدولوژیا شیا گلکی به حزب ما باش نینه یعنی او خطره یعنی ایران بووی او روشا که ناوبری اسرائیل و امریکا دا دست پی بیه جبو هزین روجلات کردستان دموکرات کوماله پارتی آزادی کردستان پیجاک جبو وان هزا که یکیتیه که خونه خورد چکن جه ایران را بیجن کنگره که خونه نتوی چکن جه ایران را بیجن او بنتو گل اسرائیلی ناو شر دای واری لگل مم آشتیا ناوخوی چکن بس هزی کردی ایران پارچانه و دوی ملید اونه یادن جی از وی اشکره بیجم وکو رخنه جی هزی می پارتین روجلات کردستان لایق شورش جینا امینی وکو پیویست نبود اونا خدان کمار کردستان یا محاباتن خدان سمکوی شکاکن خدان دکتر قاسم لونه روجلات کردستان گلک شهید ده شورش جینا امینی امریکا بریار گرد اروپا هات سرخد روجلات کردستان دیناموی شورش و راپرین بو بریوی 2-3 سال
تزانی امریکا یکم جار دو قانون خدا به ناو جینا امینی قانونک درخست رابری کومری اسلامی هات نه از پرستکم طلبه ما دبی گله گوهرتن تا حد کی چه بونه کو سر و کومار ایران هات حوله با کردی آخوی او بر همه شورش جینا امینیه روشی کنها چه بیاد دبی کردی ما روزلات ناف خدا کنگره کی کوالیسیون کی آباد کن پروژه کی آشتی پیش خست من پروژه لسبیدا تیوی بحث پروژه آشتی کر اندام کی مکتب سیاسی اندام کی سرکردهتی دموکرات کردستان ایران یه پارتی قاسملو مرا فیسبوک آخوی مگو من دستی تا نگرتیه اگر دخوازی بچی شروع کی فرمو بچه تو 30 سال 33 سال بول قام اگر دخوازی بچی ل اروپا به میلیونان خو پیشاندان بکی بچه بکه اگر دخوازی بچی پارتی کی ل پارلمانت و آوا کی 8 کرسی بینه بکه من گوتیه پروژه کی پیشکشی ایران بکن حوال بدران یک دوی پارتین روجلات کوالیسیون کی آوا بکن کوالیسیون دو دوی پروژه کی پیشکشی ایران بکن بیژن یه ما دخوازن پارتی کی لیگال وکو دم پارتی آوا بکن بچنه هل بجارتنه شاروانی یه پارلمانت اگر ایران رد کرد جهمو دنیای را بیژن او ایران نخوازه رد که و دمه هم د جبهه آمریکا اسرائیل د جهاد لکرد روجلات دوی ملی دا نها هنکی ضعیف مانه لی دیساجی هر گورانکاریه هر گوهارتنک لی ایران رو بده کرد تیدا قزنج دکن راست پروبلیم چه بن پنابری چه بن تیدا قزنج بکن امریکا زانی لچه ده ترسه امریکا دکاره ایران بروخینه امریکا لوی ده ترسه که پنابرین امریکا حاضر نینه که جیک نها بروخه لی زویان درن ایران وکو نها نامینه دوی گوهارتنا بکر یه ما کرجی دوی استفاده لی ببینن دیساش حوال بدران خو حاضر بکه چنتی خو حاضر که قلم دفتر خو حاضر که همین آمده بشن سردانی سری کافو بکر دوی تو حاضر بکر فرسی خوش حاضر بکر گلک سپاس ام خو حاضر کم بلا تشکر سبب ام حاضر مالتیا هر هبی ببینن خیر و خوشی دا جو کردستان سلاوی گرم به هیویا و هفدیتن ما لگل بریز عبدالله و جالان سرو کافو و انشالله انشالله جی اف دولت تر گور شیخ سعید جی لکو داری گور شیخ سعید مرا نشان بدن که املوی داری موزیخانه کی چیکن بکارون شبکه گوله کش بدن سرو کی خون شیخ سعید تکلیه دا بن که رمضان اگر یارین گرین چه بن ام هما زندی وشانه چه بکن و ملت خو آگادار بکن هر هبی مالته آوا دم باش پیواجوی آشتی بردوامه ها نه رانا وستی نه بلا دوام به ایشالله بلا دوام مگوتیه پیواجوی هری خرابی آشتی جراوش هری باش آشار چید شر باشینه